Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sizin bilen Gasabı Mağal Gayr degen temaga kelip jetdik. Biz uzdak Gasabı bin nefs. Gasabı bin nefs. Asaba bin nefs uzdak. Misallarını getirdik, tercümesin koradık. Hem kagidelerini uzdak. Asaba bin nefs. Asaba mağnesi ahırdan kalganını bölüşüçü indi. Evet, bölüşüçü bula asaba bin nefs üzünden özü. Üzünden özü. Başkalarını katnaştırmayacağına, yani bunda bir terkim kişiler, bunda hazırga kireginde demek, irler. Bunda irler gene. Evet. Mene bu bik mühim bir. Asaba bin nefs, nerse ol, nindi varislar alar deyip soragan vakitta, asaba bin nefs ol, üzleri gene, asaba bulgan uçrak, ol şu terkimde irler gene deyip eytirge kiregindi. İrler. Yani biz anda iskilüçe gittik kimlerini çıkardık. Ol irler arasından meyitinin irin hem 3. numarlı abisın meyitinin 3. numarlı enisinden gene bulgan abisın çıkardık. Kolgan barısı da irler barısı da asaba bin nefs bula. Bu indi tizgine kabatlap uzar için. Onları uzdık ütken deriste Gasabı bil gayr degenni. Gasabı bil gayr. Gasabı degenni bilemiz hazır. Bil gayr ol varise bulgan hatınlarının üzleri bilen bir tuğan irler bilen katnaşıp miras aluları. Şulay bit. Yani bunda irler güne tügül, bunda hatınlar diye biz indi. Hatınlar irler bilen katnaşa miras aluda. Yani bunda hatınlar, yani hatın kızlar üzleri bilen bir tuğan irler bilen katnaşa deyip anlarga kerek. Alar bitinde uzdık dörtev. Alar meyitinin kızı yaki kızları, meyitinin ulının kızı yaki meyitinin ulının kızları, yaki meyitinin bir tuğan apası yaki etisinden bulgan apası hem kübrek. Alar üz cinslerinden bulgan, yani üz cinslerinden bulgan tuğanları bilen birge varis miras aluda katnaşkan uçrakta gasaba bil gayr, yani alar ir tuğanları bilen mal büleler degen söz. Bu uçrakta gasaba bil gayr deyip atala. Yani şu dört bunda bitindi gasaba bil gayr'de dört hatın şulay bit. Dört hatın alar farız kişiler üzleri. Onlar bitinde mene şu dört hatın kimler dedik? Yanadan. Kızı dibeytiginde kızı, oğlunun kızı, unutmaska kereginde bular köplük sanda da kiler şulay bit. Anlarısın birinci nomer apa dibeytiginde vadileştirip, anlarsın ikinci nomer apa. Вот. Mene bular. Kızı, oğlunun kızı, birinci nomer apası hem ikinci nomer apaları, bular bitinde yaki ikiden birin alalar bitinde alar, yaki kübeu bulsalar içten iki ilişini alatırgan variseler. Varise dege şimdi nasliyetniyetse bulayın değil mi? Variseler. Lakin
Bunlar hazır farız kişileri bulsalar da onlar bilen bir tuğan karındaşları bulsa, onlar farız derecesinden küçüp gasabaga eyleneler. Gasabaga eyleneler. Demek, kızı bilen meyitinin kızı bilen meyitinin ulu bulsa, onlar gasaba bil gayr bula. Ulunun kızı bilen ulunun ulu bulsa, gasaba bil gayr bula. Meyitinin birinci nomer opası bilen birinci nomer abisi bulsa, gasaba bil gayr bula. Meyitinin ikinci nomerli opası bilen ikinci nomerli abisi gasaba bil gayr bula birge. Küp bulsalar da hem ez bulsalar da. Küp bitinde o cemaat yüzünüz bilesiz. Küp 2'den başlana. Miras malını bilgende 2'den başlana. Busu indi anlaşıldı. Hem indi bugünkü asabe ma'al gayr bula. Ma'al gayr. Buna bu bizning bugünkü tema. Bu asabelerinin indi ahırgısı. Asabelerinin ahırgısı. Asabe ma'al gayr. Bil gayr bilen ma'al gayr indi ışağanlar evet. Onlar ikisi de bir de bilen degen söz ma'al onlar onun bilen degen söz. Şula yok. Lakin indi biz anlarga tiyişli ma'al gayr degen vakitta mında gasabeler şunday hatınlar, onlar hatınlar bilen katnaşa. Bu uçrakta hatınlar bilen katnaşa deyip neşuşla bilgilep koyuyoruz. Yani kız kaçağına etken vakitta hatınlar varise bulgan hatınlar varise bulgan hatınlar bilen katnaşalar. Kızlar bilen katnaşa demek. Bula gasabe ma'al gayr deyip atala. Ayırırga bik mana indi jingel. Mana nичек hatınlar bilen kızlar bilen katnaşa deyip yazsak bola indi evet. Demek mında yarar. Siz anlaysınız indi. Kızlar kız tuğanlar bola indi kızlar bilen katnaşa bu uçrakta. Kızlar bilen katnaşa. Göresiz, asabe bin nefste irlergine hime? Asabe bin nefste irlergine. Asabe bil gayrde hatınlar irler bilen. Bir tuğanları bilen. Asabe ma'al gayrde bugünkü tema kızlar kız tuğanlar bilen katnaşatırgan. Ayırga bek jingel. Yani bunun isimlerine istek aldırmak kere. Asabe bin nefs, asabe bil gayr, asabe ma'al gayr. Anıgına indi istek aldırga bek zor taraşlık gerekmesin değil mi? İnşallah. Allah Teala jingillikler versin. Mene bunda üstte yazılgan cemaat mene bu kagide bunu yatlağız deyip eğitsem de bula bunda 4 söz indi el-ahavatu ma'al benati asabet. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ic'alul ahavat ma'al benat asabet deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızlarını da miras bölgen vakitte meyitinin opaları bilen, opa singilleri bilen birge kirtigiz degen Peygamberimiz. Kızlarını. Eğer meyitinin opaları bulsa, birinci numarlı opası hem ikinci numarlı opası. Opa degeç kız tuğan indi. Meyitinin birinci numarlı opası hem ikinci numarlı opası kızlar bilen, meyitinin kızları bilen, yaki ulunun kızları bilen katnaşsa, ul bula gasabe ma'al gayr. Tabi bir kat eydi.
Мәйетнең, мәсәлән, бер туган апам бар, бит, бер туган апам бар, бер туган сеңелем. Аннары шулай ук мәйетнең әтисеннән генә булган апасы бар, яки сеңелесе бар. Мәйет тәнсең, алар бит инде мирас ала. Ләкин кемнәр белән мирас ала алар? Мәйетнең кызы белән яки кызлары белән? Мәйетнең кызы яки кызлары белән, шулай ук мәйетнең улының кызы яки улының кызлары белән алар мал бүлешәләр. Аңлашыламы? Менә бу була гасаба мәгал гайр. Пәйгамбәрбез әйткән саллаллаһу алейхи ва саллям. Монда ул хадис түгел инде, бу правило бу. Ал-ахавату мәгал банати асабат. Апалар, апа-сеңелләр, сестры ике, беренче һәм икенче номерлы гына керә. Аңлашылдымы? Беренче һәм икенче номерлы апалар, апа-сеңелләр, кызлар белән, мәгал банат ул кызлар, мәгал банат кызлар белән гасабалар була. Мисал, димәк, мисалга хәтле баштан без инде булай язарга тиешле булабыз. Монда алар икәү булалар инде. Икәү. Беренче номерлы кыз туган һәм икенче номерлы кыз туган дип языгыз. Беренче номерлы кыз туган, икенче номерлы кыз туган, катнашалар. Нәрсәдә катнашалар була инде? Мирас бүлгәндә. Катнашалар мәйетнең кызы яки кызлары белән. Шулай ук мәйетнең улының кызы, шулай ук улының кызлары белән. Ягъни ике яктан да көплек сан килә инде монда. Мәйетнең беренче номерлы кыз туганы дигәч, көплек санны да кертергә кирәк шунда, көплек сан. Аңлашылдымы? Ике яктан да көплек сан. Монда берлек саны белән генә чикләнмәй. Демәк, булай итеп, язсак, менә алар икәү. Беренче, номер 1 кыз туган, номер 2 кыз туган, әтисеннән булган, апа-сеңелесе. Катнашалар. Мәйетнең кызы, кызлары, улының кызы, улының кызлары, внучкалар. Монда инде аска язып торырга кирәкми, икесендә дә шул. Аңлашылды? Әйбәт. Хәзер инде бераз мисаллар. Мисал шушындай. Bir kişi vefat bulup kite, onun kola hatına,
Аның кала хатыны. Кала кызы. Номер 1 апасы. Апасы яки сіңлісі. Менә бу шушындый мәсьәлә. Булар варислар. Димәк, әгәр дә шушындый мәсьәлә күрдек икән, без монда бер нәрсәне дә бүтән исти алмыйбыз. Монда димәк, варислар шушылар гына дигәнне аңлата. Хәзер безгә малны бүлергә кирәк. Монда ике фарыз кешесе бар. Кемнәр алар? Монда хатыны һәм кызы. Буларның өлешләре билгеле, Коръәндә билгеле. Хатынына мәйтнең хатынына күпме бирәбез? 8-дән 1. Дөрес әйтәсез. 8-дән 1 ни өчен? Әйе, монда мәйтнең дәвамчысы бар, кызы бар. Димәк, 8-дән 1 хатынына бирәбез. Калган мәсәлән 8 миллион акча. Әйе, 8 миллион акча калган. Вот. Һәм хатыны шушы инде законна 8 миллионның 1 миллионын ала. Иреннән калган. Кызына күпме бирәбез? Ник алай? Кызына законны бирәбез яртысын. Яртысын бирәбез. Кызына яртысын бирәбез. Һәм беренче номерлы апасы монда ала гасаба булып калганын ала. Калганын ала. Әгәр дә монда кызы белән бергә мәйтнең улы булса, ул инде хәзер фарыз кешесеннән төшеп калыр иде. Шулай бит? Ләкин монда бу мәйтнең беренче номерлы апасы. Апа мәйтнең апасы фарыз буенча ала торган кызны яки хатынны дип әйтик инде, фарыз дәрәҗәсеннән төшерми. Ул моннан калганын гына ала. Менә моннан хәзер алып бетерәләр дә, менә булар калган беренче номерлы апасы калганын ала. Менә катнашты. Менә бу катнашты кыз белән. Әйе, менә бу гасаба булды. Апа мәйтнең беренче номерлы апасы катнашты гасаба булып. Күрдегезме? Әйе. Мәйтнең кызы белән катнашты. Беренче номерлы апасы гасаба булды. Буса гасаба түгел, бу фарыз кешесе булды. Аңлашылсын өчен хәзер менә монда истибез. Обсуждать итәсезме? Ник? Нәрсә? Ансы Аллаһ Тәгалә ничек бүлгән шушылай инде ансы. Ансы без спорны без кабул итәбез сәмигънә ва атагънә дип. Без уйлыйбыз шушылай, Аллаһ Тәгалә уйламый ул. Аллаһ Тәгалә галимун, хабир, Аллаһ Тәгалә белүче һәм хәбәрдар бөтен нәрсәне. Менә карагыз җәмәгать. Ни өчен гомер иткән хатынына 1 миллион дидек инде ярар. Ник апасына 3 миллионында хатынны җәмәгать, бу хатын сәбәп белән варис була. Әгәр дә ире хатынын айырган булса, анырга бөтенләй бер нәрсә булмый. Ә менә апаңны син айырып җибәрә аласыңмы? Бу кровь. Әтиңнән килә ул, әтиң белән. Син мәйтнең бер туганы бит ул. Мәйтнең бер туганы. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә белә. Бик яхшы бөтенесендә. Ярар,
Masa ikinci mesele. Lakin cemaat men sizge aytasım kile bir aybirni, eğer de birev mal bölgende Kur'an ayetlere din turunda bir narsa söz bargan vakitda evet rizasızlık bildirse bu küfür dep atala, küfür. Anlaşıldı mı? Bu küfür dep atala. Şoňa göre ana bu bütenlerge de yitirge kerek. Ayet deşmeske. Nesel deydi Peygamberimiz men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyakul hayran aw liyasmut. Eğer biri Allah'a hem ahiret gününe yaşana ikendi, ol di hayırlı bolgan sözünü gene silesin di yaki deşmesin di. Allah Teala nerse deyip etagın. Ve ma kana lahumul khiyara. Eğer de Allah Teala hüküm ettiken, Peygamber hüküm ettiken de anda di alarga di Müslümanlarga vыбор yok. İşlerge mi, işlemeske mi Allah Teala bizge tapşırmaganın absurda ittirge. Tege Gosdumaga tapşırgan kebek, deputatlar talaşıp soğuşup nese zakonlar kabul etken kebek kaldırmagan. Allah Teala özü bilgilegen. Mene şunu yakşanlarga kerek. Yarar, hatınını birdik farz boyunca felahumus sumunu di Allah Teala alarga 8'den biri inkâne lekum veled eğer de sizin balağız bolsa di. Balası var. Balası bolgaç 8'den birin birdik. Kızına Allah Teala Kur'an'da aytgancha yartısın birdik. Ne için? Çünkü onun abisi yok, yoki enesi yok. Şulay bit. Şulay yok. Kim yok? Yok, onun abisi yok. Hem onun bilen birge kız tağı bir kız yok. Şunun için onlarga yartısı. Şartların uzduk bitinde. Hem menen apa Peygamberimiz aytgan sallallahu aleyhi ve sellem el ahavatu ma'al banati asabet. Apalar de anda birinci nomerde, ikinci nomerde kire. Köbev bolsalar mı, birev bolsalar da mı mene şu kızlar bilen alar asabet. Yani bular malını bölüşeler, yani kalganın alalar. Mene şu farz kişisinden soň, evet, alalar kalganın. Apası mında aldı kalganın. Hazır mında mene şunday misal. Birinci nomer vadileştirip kine yazabız. Abisi degeç biz bitinde olarakını koruyoruz. Mında ir kardeşi, bir tuğan, ir kardeşi, bir tuğan ir kardeşi. Bunda abisi de enisi de kire. Mında da apası da kire, singilisi de kire. Şuva bitinde. Hazır yarar mina mında anlatıgız hazır. Mina anlatırga bölüşürge yerdem etigiz. Hatınını şulay zakonunu 8'den biri, kızga 2'den biri, yartısı. Hazır apasına köp mü? Apası, karagız mında. Apası, mine bular bir tuğanlar. Bu koysısına kire. Bil gayirge mi, ma'al gayirge mi, bin nefske mi koysısına kire. Eyye, mine asaba bil gayirge kire. Demek hazır, mine şu apası kız bilen asaba bulmay, abisi bilen asaba bula. Abisi bilen. Hem alar kalganın alalar mine alar ikisi de. Neydi tiş bilen yazayım. Mine kalganı deyip mine k harfi koyam. Mine ikisine de kalganı. Allah Teala aytgancha abisine 2 elish, apasına 1 elish bula bu uçrakta. Lakin mine bu mesele gasabe magal gayirge kirmiyor şu. Gasabe bil gayirge kirem. Men anlatır için yazdım bunda. Gasabe magal gayir bolsun için. Mine bunda hazır. Mine bunda birinci nomerli apası tağı bir apası, apaları köp meyitnin. Bir de apaları singiller indi. Bittinisi bir tuğan. Mine bular şula yok. Bular işçisi. Mine şu kız, mine şu meyitnin hatını 8'den birini algaç, kızı yartısını algandan soň. Mine bular şula yok. Kalganın alalar hem bölüşeler üzara mine şu iç tuğan bölüşeler kalganın.
Anlaşıldı mı? Eğer de mında hazır ikinci nomer apası bulsa, bu uçraktan içik kolğanı mında bir tuğan apasına gına. Mında bir tuğan apasına. Mene bu bir tuğan apası kızı bilen katnaştı. Birinci nomerli apası kolğanın aldı kızdansın. Buсы kola düşüp kola minus koyabız onda. Mene bu gasabe mağal gayr. Gasabe mağal gayr. Şulay yok. Yazırga bula da tağı bir kızı. Mında indi hazır bular kübeydiler eybit. İki kız bulgaç. Hazır dürüst. Mene indi siz hazır yüzügüz. Yokşu bilesiz. Demek kızlar iki buldu iken. Yaki birinci nomer kız tuğan küp buldu iken. Bunsı küp buldu iken. Kızı küp buldu iken. Oğlanın kızları küp buldu iken. İki kübürek. Onlar bitinde küp mala. İçten iki ölüşünü alırlar. Ne sebep üçten iki? Çünkü onlar iki. Birev hem alarının şulay yok, bir tuğan abiları yok kızlarının. Meyitinin oğlu yok mında. Oğlu bulsa şulay yok, onlarga üçten iki ölüşü yok. Şulay bitinde. Buldu hazır kızı. Hem meyitinin yazabız. Meyitinin ikinci nomerli apası. İkinci nomerli apası. Mene şundan soň bular hatyny 8'den birini aldı. İki kız aldılar, zakonunu ettirip 3'ten 2 ölüşünü farz kişileri. Meyitinin ikinci nomerli apası var. Onlarga köpme? Onlarga kolğanı. Mene şulay. Bu bölüne. Şulay yok cemaat. Eye, nek şulay. Bula yazabız oğlunun kızı. Yara tağın oğlunun kızı. İki vınıçkısı var meyitinin. Oğlunun kızı, şolay oğlunun kızı, onlar bilen birge, bularının mugassipleri yok, bir tuğanları yok, bularının şolay yok, bular hazır indi iki ev, şolay beyt. İki ev buldular küp bulgaç alarga 3'ten 2. Hem şolay yok, meyitinin ikinci nomerli apasımında, şu apası kızlar bilen katnaşada, gasabe bula, ol apası gasabe bula, kalganın ala şolardan, farz kişilerinden son. Mene bu gasabe mağal gayr dip atala. Şuşundi meyitning enisi bolsa anırga 6'dan birin biremiz. Meyitning enisi bolsa çünkü meyitning balaları var. Mene bu Potomki oğlunun kızı var. Anırga enisine 6'dan birin biremiz. Çünkü eni 3'ten birin mında alalmayanda şartları var bitinde bizimiz bilesiz. Buldum iken şu tağın misallar gerek mi? Bu anlaşıladır dep öyleyim, anlaşılgandır. Çünkü bu bek jеңil. Mında meyitning kızları bilen meyitning apalары, kız tuğanları katnaşalar birge. Bular farz kişileri,
Булар фарыз кешеләре. Шуны онытмагыз, шундый сорау булды бит. Ни өчен соң булар бергә катнашкач, бөтенесе дә гасаба була алмый? Менә монда әгәр дә мәетнең улының улы булса, менә алар бергә гасаба булалар, бергә. Улының улы булса монда, тагын улының улы булса, мәсәлән, тагы улының улы булса, булар инде бергә гасаба булалар. Бергә. Ул очракта ир балаларга 2 өлеш, кыз балаларга 1 өлеш була. Ә монда бит мәетнең яки беренче номерлы апасы, яки икенче номерлы апасы бу очракта бу апа калганын ала. Менә шушы фарыз кешеләреннән.